ba lada uta Modi lani Prime Minister dari India unwan sini undi ui daladi ya katai ka black flag ma jong ka jai benri ko jongi Kasing bhalang nyau terap National Youth Movement minta kesengi kelapen benar bakan penlong ya kejeng yat pat ba bat ra lamayong ha kesengi raki ya kejeng dap san paus nem gejela Meglaya ha kakat nyau terik kelalengkon arjar arpuar. Kinong yalam jang ni ka sing kila ong bakam mentoi benya lek kemen lek ngobha banyo jela bapura namar bahadu menta shim la yo kita kejeng dawa kum kejeng pentri kam ya ke line permit kejeng penbet yu put usam ha pedeng ka Meglaya bat asam kejeng itu ya ketin khasi bat kiwei. Presiden ke HNYF Uba Louis Dot Dong Ulong. Boy trik kebari ke seni rakhe ka tingdap san hosnam jong ka jelam galia haga boy trik Januari arjar puar kita galong hadian mana galian deseng lapha kiti shau chief minister adu macam senam haga bede bat kejing penbet yang put sam kejing pendrung kitin kasih nanta bat kecik keterikam ke AMP kini kedai kabuk siari keseng ngau bah hasua ban rakhie jingdap sampau senam ke sarkar kedai ban ai boxes lane kedai ban as ngau bhai pai ba jeng jelah dah kini ki solution handrai kumbagalong mentang i begini ke sarkar kam syam lasim ke jingkit kle ban penbet yo put usam ke kom gabadai namar bah ke khubor ke bah New na Deputy Chief Minister jongka sarkar jela wong ba ka khatsan trek in session ka final decision dan re hadu mentang i ba hakwe pat ka kubor kyong ba kin saap hadu ka arphowat arphoi te kum ka seng isngo ba kani ka de tang ka kubor thok ka kubor penbit pa ba jong kani ka sarkar ya ki pa ba jong jela megalia kham tam ki pa ba jong ka bri neutral namar ba ki pankwa ya kani ka kam bagi pai ba kin dop jamnot man jamjai no kemensiam man nom ya khisu na kalian kesang hi kumba ngila ya simrai haka eksekutif komiti jung kesang kata galong ba haka arfoi trek komisi benta ban rakhe bat ka sarkar ya kani ke jingdap san phosnam kasang kan rakhe ya ke jingdap san phosnam jung jela Megalia da ka bangin pelong da ka black flag march na office jung kesang mulai nginya samaran puluh kejaka ha kaba lapan krek ya kejing rakhe ya kejing dap sang hosnam juk jalan Megalia ya barkhot ki district level hadu ki zone ki region ki circle ki unit jung kesang barkhot kin sapoi hasilong tu kesngi na kabanta ban rakhe bakani ke sarkar ya kata kejing dap sang hosnam juk jalan Megalia rangkat ki lamayong bat ha kata kesngi ngin sapen krek ru nadu ki program ban pelong na meeting kat haba ngin sapai ke program ngin sepentep yang sepiru haga bede bat kata ke jaka pelong meeting haga nugu jaka te namar ba mentang ngila sungtho bakal adan ka wur-wur nang nang tai ba kinam ailat kata ke ski kan don kata ka security ke baklan ma khanang ba nam don benung no penthut e kata ke ski te kum keseng ngiru ngila perkhat hi ba ngin sale aktif program haga nugu bentaru ta mangin pendap kene ke black flag march na office jung keseng jungi na mulai unjan syadu samanan puluh ha kate kesngi kan sadan ru ki nongkran na kaliang jong ki rurang ba na kaliang jong ki nongkit kam juga keseng na ki district level ki circle bat ki wei ki tak jong keseng ya ka jela Megalia kala surakhe ya kani hapo ki jinglam jong kani ki MDA government kala surakhe tangdap ya kani ki jindap sampau senam nilai i ki jing duna ya ki jing sadien ka jela Megalia nuduk bakabat kani ke sarkar kawan haka jing duksau haka jalan hagari India baru kawai kawan haka kerdan ke pesan kani kadai kata ke jing rakhe san hosnam but interestingly kalau ngru ba haka ni jing dap san hosnam kani ke sarkar kam sim lapet ya ke jing deko hakinong kandang ka jing bombyang ki surok ki lenti ki sengkian ki surok anong kandang wat ukulai untre syu bania nangta ki umbam umdi ki bedong ki umbam umdi ka kot ka khia ki belong ki basic needs lani ki junan kam tenrai jong ki pat ba kani ka sarkar kam semlale nak bentar jong kam pat ba kani kadai kataru kadai ka bentar ka baar jong ki jingrakhe jong sarkar jong dap sampau senam nangta ka balai ka jing kular jong ka sarkar Megalia ya ka ILP ka jing soi kin rupomut ki MLA
ya ka resolution ha ka khat khandai tarik u December arjar khat khandai na trai ki press berkhot pia kan mau ba ki pad ba kari khasi jentia ki kan mau ba kila shemik resolution ban dawa nak sarkar India ba kadai ban implement no ka ILP hapo Jila Meghalaya kataru la pending bal la rakhe jingdap san posnam Jila Meghalaya klem ka jing saiso te kani ka jing sabjar ye ka ILP ka panlong yangi ba ngin siem ya kani ka sinja ka trek kan sadan ka black flag march la khot lawer ya bar khot ki parare ki pararo operasnam juga beri new trap bakin ya mi lang ha ketiga sengi lada ke sorkar ka ong ba ngin pelong ya ketika celebration hapo lai hajar ngot kat ba ya ki kam ya tho wi kam ya sang lakhang ba de mendatang hapo sis pa ngot pada du sampau ngot kat ba ya ketika celebration hadu lai hajar hana kinsya tangirung sami ketika sengi de ki pau hajar kanang ba ngin pen i sa sorkar ba ngiru ngidan ya kata gijing bun pat jong ki pat ba ka pri new trap barakhe ya kane ka jingdap sam phosnam harangkat ka protest celebration